okutongozaho projects ezirume y'okusirikiraho abaana bato oburwire bwa muhinya, etaara z'okumurikira abashubuzi omu katare ka Kogere, emidaara y'akatare ka Kigoro, entebe za kanso ya division ya Nyamwamba n'ezindi projects z'omwaka gw'ebisente gw'2022-2023 ahabwa division ya Nyamwamba omu Kasese municipality abatuura bashabirwa okurinda ebintu ebi. Nkubiriza division endala amagombolola amalala yogaba gakola priorities zibe nga ziva wansi demand driven, so sigamba nti golowozeza nogera nobatwalira ki project kati nga bano bagambye akatale bakagala era bakasaba deba bongera akalala era eitubeire tuli sazino matakatumbekiire akatale kano tube tuli mu mbeera mbi muno habwokuba embeera eitubeire tulimu omusano obukuda n'obukuteera. Bamwe mu bashubuzi mu katare ka Kigoro basimira gavumenti abo kubembekera akatare aka nkonka nakakye munonga. Thank the government what it has done to build for us a market which will accommodate some of us. Thank it very nice. Watare hii ikatuwatika yokwuli omwolowolo kandi ikatuwatika no kwa bibi erishendibe syasitasiat. Project zona hamwe zimaziro miliyoni ziri kuhikana n'eshatu n'emitwaro 22 mu sente za Uganda. The roof shed in Kigoro market here, it is very small compared to the number of the traders in the market. But we are going ahead to plan for them. More roof sheds shall be planned and be constructed here in this market. Kubiriza bagezeko kuuma kino ekintu kye tubawadde kubanga ekimwe bajje ssente obulamu bwabwe buli wano kubanga gwe mulimu gwe bakola bakusuubulira wano mu katale. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.